Sapalanang hupilit, sapalanang hutodo, manang ahape na masa, hukupuku na mahalo, kosro hamito, dang tadi konoku, buanoku na maho. Setia sampai mati ini bu. Karajai di pogone laban nami marhiti goko jojo nami di dapat ke kamu dotok kami raja de pergelongo muna lasolan nami akaraja nami horas ma di akarajai partikenope upasan tami ma tu rajai mau lihat mari Tuhan tak mau lihat menang di kita saluna biarin nauli di bulan nadengka di tau par horasanon tidak mojat situ tu ima bere nami doh baru nami tidak menjalo pasu-pasu pardo masari pio sebagai orang itu ani marhite na bosona marhite di tengyang nami angket nagabi keluarga na bahagia keluarga na si boy si tiruan na sida di tonga tamani keluarga tak lumobil na mamuti do pasang apok baru de bata la si sope mang baru adong di bok kami ima haru bepir sikat niame na mardudu hata dinda tua-tua do na mandok pirin na bokki bol-bol mo pasalongan pir mata di mula saluna luju-luju manang angka pamomoan asa sahabat solu sahabat di bokkolena nung asa tami tu bomo ni halaman muna na berjual na makapang si gonggom na sa sina saha matu panggawin sa matu parhorasan ne mau terus saat nyata bepir sing kami udah muna dia kapasu-pasuan na pinasa muna ima dia katang yang muna marhite nong taba bilang-bilang di hami pergelengom muna nong taba sada rumah tangga na baru las ido ngay nakatulang las nerwata di partikianon ope tulang dia ka tangi yang parite muna marhite pargue pirsong nerajai nakaning pirpoki baul-baul pasalongan pira tong to dinami majalo pargue pirna pinasa muna sai luju-luju atong nang dia ka pasamo tadi kami raja nami songon hata di situ ai songon nang pinasa muna tu kami bago na marhalto na niagata di robian horas sami majalo pargue pirna pinasa muna tu kami sai tu ganda nama dirajai na mangalih raja nami ala namarlas ni roha dohita ima dina majalo paso-paso pardong asaripeon ima beremu borumu paupumu nakatulang jala di bagasan tikyon upasat tami ma asadot akar raja marlas ni roha marhite di ulota di bagasan sadario songoni masuara nami tuamuna raja di ula-ula nami mau lihat emang baru gosumaro atake kita salub na orang di ula-ula manoba ula-ula nami sa luna pwede mga musik sabay-sabay
Siapa nggak dia? Buat Sioi. Marhite mual tio do rigit na namar mata na susadiay na upasat tami sungod dalan nami marsoba mangido dia katangyang do pasok-pasok unay raja nami adong do hatanin na tutuan naman do kundang sudah pulong ng sasako jadi balia dang sudah sobaw naka horong niya kahula-hula bopay si patupang ni tangan na susadia tuk sa onipe raja nami si titik si golang-golang pangarahok na tuk sa onipe mual tio do rigit namar mata na upasat tami sung palasaruan ni rajay amat tadi batama na manggoy gudang dia kapasu-pasu. So ngoni masuara nami raja nami pasat kami partikon na to. Mau lihat mama to kami multi pasok buwas nami. Ang amat tong bidang yang nami dabok songon hatan nila tutua naman dokon binanga siobig di dulu setara bunga. Tusangkar mapor tulubang mana sa tua. Gaya bisa luna na nila muna sinur mana kapla na pinaham do. Matutu. Doon nami manggoro asa bago na marhan dolo na puna sa robian. Horas kami naman jalo, tugad din na diyan muna pangan. Matutu. Oke mang bro, dok rohan namin. Loro mahami naman dewe-dewe mo. Gabi raja nami las rohan nami. Hola ni motor namin do. Nago ita. Bancakot di haroro namin. Las maro. Mula ate mara katulah. Mula ate mara raja nami. Baju mo jo. Jadi itu dulu mamu. Iya. Baik kamu mau sih kabar tuh sih. Kira-kira baik kamu. Ya, biar kami. Di
Jadi kita baru muna pahupumuna kami pelas rohan nami yang kelas ni rohan na pinasa muna sa munahatan itu dua dotong dorong nami bagong nama ranto na niaga di Rubian oras sami mancalo meme na pinasa muna sa itu ganda nama dia muna sa luna orang ni ula nami tulak nami upung nami na mga desido putih masih kami raja nami Bang bro. jaloma Semonang-monang ay dong Ibaga sa tikion, ginora muna kami, doon sa huda muna. Nunga di sope kami, ama ina, doon sa huda muna si Tulu Huda. Macara soro hatta, ibaga sa tikion, di siala, ima na marulang pesta, las niroa ita, ima na majalo. Pamasumasun, padunga sa ribiyon, may anakota, di tonga-tonga ni hutawan. Ang giyap ma, tutumar ide-ide las niroa hattaon, gabi mana sida, tujuan nyarion baranak marbolu tu pohon mata nomor tua di bawah. Jadi ala somalna do bihita adong marsyuruga dia ka ulau nauli naringgan di tonga-tonga di utar tahun. Odo kami pasahaton hasomalan bihita. Molope tung songoni naboy kapapungu kami abala tongon di partikianon molo tung odi peon dan sihatan molo tung godang peon dan si pujion. Alayang kiat mamar hite-hite panupahion gihami lasro hamuna si titi si gopame na golong-golong pangarahuna tuksongoni penaboy tarpatu pahami saya matalimatama na manggohi pasu-pasu asasa solo satu beten tiga ras deleng mahindot tong mangulu sahat mahinda nang horas-horas songoni mapadoa siap kami mati Tugas si Mamora. Jalan aku tu kabar dari hita bilang-bilang beli bilang pada puntai. Sehingga aku tu tujuan dari on. Salat dorong nah hita turibur na pemparna puta tugas si Mamora. Jesok songoni do nang dihamuna bona suhut. Molo tumpe. Otik sesadia ngatar patuba. Ngatar tentu hari yang karata. Molo tumpe sama dia. Jadi hita patu pahon, bah hita nama aku. Jesok hatan negara dua. Titi mena tinopa kolang-kolang pangarahuna waktu itu saja nabuin nata apa tuh kawan kasih gerong ngapain asuna mati tu jadi langsung tu pemerintah setempat mak Lalu nga marsi balena sanga pami di tikion nomor donga sahuta si Tulu Huda. Jadi napa santon sakti nami mami so na mangurumi do nani asuton. Pai ma musik nami na hupar tu si. kami do masahutan namin do punguan do akaarisan. Asa marsi panganong kita, mangarade mo mabantikan. Asa mahulang kamu eman, akadikan, pwede kamu tingkat tau. Nilai namin. Asa kagora di kawarong di ulang-ulang no. Di partikian las ni rohaon rohami mandabotok kamuna merhide di ulon ta ulon las ni rohan di nang siko panjalo pasuk-pasuk pondong astaribeon borumuna nang gabi parumain nami anak nami nang gabi helamuna
Alas dalam nami matongon akar raja nami dia kamangiru tangiang do pasu-pasuan Tuhan muna raja nuhula-hula nami bolo tusong lope jalan yang roro nami marhite tutur di semangan no kami karena bakulit kami raja nami apalagi mana martuis dan kulah yang kutuis bolo tumpe karena bakulit kami dia tong rajai sehingga tematong nani hulit tujuan yang roro sa arong musik kerap juga gana nalaw pasabatun nami Tuhan muna korong nuhula-hula nami raja bakara Somonata di situ tuan ada pun sedikit masih gulang-gulang pengarapna. Tusong ibe tutur semangat no pasat kami tu rajai. Amat dari batama manggoi gulang dia kapas pasuna. Silu bodi mah. Betul. Ada lama. Jalan semuanya bagus sih. Lagi menunggu ini tuan teribata. Tahu dari bawah kita. Ima dianak. Jalan nami nagabi baru. Nagabi nami baru murah. Nagabi baru memuna. Di siang tahu dulu nak nih. Tutung ada was doroi. Agiat mah. Sudah ada kerong merasa ruhuna. Dia sesuatu ni bebe akan ada murah. Tusong ni beda yang pekina moko. Pasal kami korang saruka. Dirasa ni korang nami. Soalnya ada benda itu sudah orang nami, sedikit masih beberapa orang-orang parahuna. Ketika sudah dia pasal kami dek kena orang tahu amat dari batama, amat gogi pasal-pasal. Betul. Ko pasal kami mah. Doma apa yang gogi? Ano no be ser rajai. Dam, apa kamu orang-orang kau? Ah, saya kula ulah di rajai. Pasal kami mah tutulang nami lubang kau. Lubang kau lubang usong. Sada deke mamu raja nami. Lubang kau lubang usong. Susong manapun na kita tatlak kami, tutuhan ka naman gawin dia mga kapasipat. So mali kasama nga kahit kami tulang na sulbong. Wala din pagbilasan na po ang bulo. Pasok ko mas tarikyo. Siya naman taribatan marhita na presa na kemari. Atau ngapain pasok itu anak nomor nguriam. Akan kian mahal, tapi keluarga, si period keluarga na berbahagia. Jalan nama Nagabio, kita tubuhnya anak. Pasahlo, tinggal kawai. Tutulang siya turi. No, adi anak kaningin nakasabi kan? Oh, nakasabi. Tuwa na niyari si Opi. Tuwa na niyari si Opi. Di Bagasal Kota Riau, di Siara Asido turun di Rohana, nama tari parok kita, mengurang tahu di pada tadi boy di besar dami nang horna satu watai, dua MP awam nama nami, neng Roma kami, Madda foto. Dia muna, nori itu tur kita, ya hatta dia muda serwata. Di Hamuna, hahadu nami. Jadi parah. Gudang hami, sinamok ni Boruta. Jadi oke, gudang hami torok gudang. Otik, nangai pasatong nami unang pola di hatamu. Alay mo lupi gudang pe unang pola di tujuamu. Jadi oke, narohami, natape manang natarlabat kami manukun. Nargahama, hamuna dongat tubuh nami. Wala din dia mo dapat tubuh namin na roba dapat po kami. Bolo kami, markamar po matulang ni Helawuna. Mola tema. Jadi oke, paimaso hupasat kami. Susonipe no pasat kami. Tugor di boru nami, beruta. Bisa ada boru mahiba. Jadi oke, hupasat kami. Titi marakut warna, titi masih kepala gulang pengarahukna. Susonipe no nabu hupasat kami tuhamuna. Dongat tubuh nami nama dongat tubuh marang kinahitan yang ala di boru nami. Itu hatta mana bangku di pasu-pasu. Matu itu. Jadi,
Oke dia mu parmusin nami. Nanang dulu di kamu na doang. Iya, rohan namin pero si kopi ang uma dari biar itu. Oke. Aku ma Tuhan ibu rohani. Tulungat tubuh nami, hanami marbun kanang lubangkaw. Jadi oke kamu majolot tirani musik asa pasang pasang kami. Tuhan ibu rohani. Di garto masaripion ima burta ima dohot hela muna bere nami tujulon nyariot toho matong sonan munai molo hami di julu hamu matong di budi nami molo hamu di julu hami matong di budi muna anggi matong marhite di ulat kasaderion dapat songon hatan nila tujuan na matok kembali ke pagabi matok pas tujuan harita matong nagabi alatong do surata marsi pauloloan asa naturata no tano matong ranging marsi ranggongan tung pebadat tabadadaw tagitay ho betong marsi gonggongan lalu son di pasar tamu do imatuar ni burut na godang itu hami donon nami matong songon nanilok na tujuan asa dikigulamo matong binayat tu sari-salian oras matok kami na majalo oras matong dihamuna mga liyan lasong onima di hobere ng di hobero adong dohata na matok kon hope jawi ho do marbulang-bulang tumpe isi buru isi dialak di bere hope buru itulang isala ni buru kirohonok butuho bolo di jolo nami buru marbut doho na buru dah molo adong songon dia mamasa di bagasa keluarga muna roh kamu na botok kamu tuh hami langsung kampar jolo tu bapak muna ke buru dah jadi songon ima para sidoli saat nihata anjir matong asa sa suni sa madibok kolena biar matok kita mengulun sa at paggabian sa ngatu para orang songon ima saat nihata si kami para sidoli Oh lihat teman di hamuna hadir kami na maglegal-legal tutup baga sa tikyo tenuna na prohata dari kami do turmiro hamuna lama talo sinamot na tutuor di berputay ng pasan kami jelas maruhatan na kunaraku dia muna jadi aku parmusin namin sa udara kami hadir din namin baik kamu mamusik kasaroha miloman jalan Satabi pa amang raja bulong Satabi pa inang sori pada Satabi di hamuna Oh tangan dong sahuta Naro tu pesta huju Tiada tabion Duga hudur behami Dohot warforuan Mandang motor hamu Tulang di bangolian Tanah yang pasahanto Cincin tanah kupon Naruh tu jolo muda Talian malolo Gunung dapat lampu Sahat di solu Sai sahata Datu mordeyanda Horas pasar Horas madua Horas madudu Dolu Horas Ima urus pasal sabot na kalawin na linggan mo kakatulak sa koridora dan mayroon namin sa mga sa sul sa ilog kagayan saat kami lusot tahu kasi marami tuan jadi mangulong sa akin na ganda sa ako Mbak Dudu, Mataro musin na? Mbak musin na? Oh, musin namin. Yan Ulos pas hamon Ulos naun si gacang rapuan Basahan kok waktu walai sila sabon Basahan kok waktu kamu coba aku sini kamu jago aku yang bersubiri Mari deh Ulos pas hamon Akian
Kiri. Saya poros kiri. Masa modal ulos na uli si gajang rabuan. Masa hatok patuho may sila sapon. Masa hatok patuho may sila Nama ate Lumburu. Jadi kelihatan mandi kita selalu dah di perpungan tadi tikun ima ulau las roh. Jadi diho hela di ho guru di tikun takas dari botoko naik di haronami jumpe holat ambang udap di sinion do ina udap ibotong las marohamate. Jadi suatu kurang gamil lugur roham ini ngomul kira bapak kalau uma semua ini baru doa orang saya dokter dirang puji tolong di sini ate semua ini helanami helanku suatu ngadong di roham banda dunia tu lawan nangek kasih bajuku lasu iroi hamu jadi di sondo habis itu muna saya ada rohanami las rohanami jadi dikon di hohela do guru dikon roh habis luhutna imasi baju muna oboy ulus itu rambut ulus ela do itu jalan nabi memang itu kami yang terubah di Tuhan tuh perhidayah tuh jadi saya biar matutu gabe rumah tangga naga bahagiamu gabe rumah tangga siduruan terlumu bima di hadapan di Tuhan jadi suasana ini mas langsung di botokku di ho ibu toh tak sedunai di berko dan di sini kehadiran di terlumu bima akan nami sahib dalam apa sutung menjeru hama keritora jadi agia ma itu perpisahan berdua ho bahu betul-betul bisa turun berdiri satu nomor nono jadi imperator do ho hela pasatun nami matuho ulus agia aton sa mereka nami asa bintang manuris di dalam itu berdua anak peyatung diri guru turok tak kasih peyatung dong kamu nasa peyatung sunah mereka dua asa binatukun huzur peyatung bago peyatung binatian tu dia hamu helak kemangalak kaduk guruku tu si matok na potan akka persaulia asa saat sulu matidugu tu balena di saat tak iba saat kami ulus helak leleng mahamu mamulu saat pagabian saat parhora
gabe mahu boru, gabe mahu boru, gabe mahu boru, rapo merapi. Di Nakuan orang Terkumandang satu botari di nama Tuhan. Ya, mengkau manalu. Ya, kita tahu kondisinya bersama. Hampir ulang amin hadir. Sukacita kita nggak berkurang. Amin. Tetap senang. Ya, semua keadaan sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Jadi, keadaan apapun itu sukacita. Semua cara berjalan dengan baik. Kalau kamu belum silakan. Nah, sudah menjadi rumah tangga yang baru sekarang, sudah harus menghadapi arungan ombak. Jadi banyak tadi firman Tuhan sudah kalian dengar ya kan? Nah, ima pikiri arian mangkormin. Nah, jadi nyon hatani yang sudah aku dong. Jadi hari yang saja udah. Dokoma tunelaku mana lui. Muhammad itu dong bilang kata waktu amgok kuliku kan? Ay sahu mana kita berbaca? Inna, ay tadi lo dengar tahu. Jadi apa rumah ulos lelaki mesti melalui dokter pribadi. Urju laut tu laut, nang tu laut di Manalu, tu laut di Bakara, bawa surat joluan. Oh itu yang bercuci berapa yang menginang ni kulo kan? Oh kok saya sehari. Oh iya, asal mau orang. Itu tuh nana sekula lamang dah. Jadi kami kamu, kami keluarga kami berbahagia. Pasal orang pergi bau mulai. Atau kamu di jadwal muna, bawa baju muna, bagi baru masih nomor 2. Bertata pasti rohani inang, bertata pasti murna, ada apa pun pangkat rohani. Ada luda? Amin. Tidak murna. Dinasaran itu berani Unsobor siragori Bosman rohan hilang berbi Dong aku gawe salma tua Horas jalan gabi jalan horas Nama Lipani, silain, siap bilang mak. Baru dulu nak. Asal dohon nabi mator son hatu nama Tuhan toko. Jong baroba itu baroba baroba. Pepek saruma dua mahal matong nomor kudo. Abang borku. Sa tu nomor ini, sa tu nomor nono. Tempat sama. Kami majalah orang, sekolah tembak katulah. Sila orang pasang ni. Jalan apa tu mesin ni saya bakal lagi. Sama dia tu. Aje nak, ina, asai tarik. Jadi, ledi tiap. Dihita. Tar kamu mana? Bisa yo aku dok mesin senior. Tar kau coba rasa tak kena. Sudah bagus perempuan, so sepelohon. Sama korban yang dari Tuhan yang membuatkan Jadi anak-anak buat ada orang. Gabi kamu yang ada rombongan kita yang ada aku itu ada dua nama satu orang tua Jadi Oma untuk kami untuk kepehon ini hadiah ya. Jadi 3 orang marung buanol. Jadi menjadi betul marung di bawah
sedikit kamu kan? Iro hatta pangkat sekian, 50 sakit di dolma, ada itu ada nama soto. Jadi pasal makang song kadona itu ina, das rohana sedia penatar benami, ini menjadi kenangan yang manis ya. Jadi botong sudah, semua itu aku sayang samamu, mereka semua berbahagia. Sukacita sudah botong, nungso hotolai, dah sian. Berbeda berhosot narina, bukan anak gadis lagi, sudah menjadi berumah tangga ya. Siap menghadapinya kan? Kalau terbennya mangso namang sekangan. Jadi sohib naik anak kaning abang baruan sih dihujuk hidupkun. Jadi bisa lebih ribet. Jadi orang benar-benar kesohib di Hamuna on hata orang lo hata itu dah mendokor tortor di doang orang bui tortor holon kalau hata itu nggak bui tortor holon jadi itu dihelak kedua burukku terlalu bimana si macam ima si macam si macam pula perparlepak di tikion dan bui roi mana so ni macam orang tikina anak situasi berkarya itu ada dokor dosuga tanggal 20 nak bui dan tolong kuro pesta di burukki ala so ni macam haroa tak bui ala di tanggal 12 November. Jadi di hohela, di hoberu, las marwah mati. Jadi maulah tema. Jadi di ampar musik nami. Nangga penurus nama hamid oleh nami umur nami. Baik kamu macam musik tahu partisi. Salia pakai tulang salia. Terus sama tulang kita salia pak salia. Ibu to keluarga Narosa Sirikalang itu dan selain nami disuruh mengajar hukum sa loob na yang kapasumpaso koda mahilisin na botoni sa kuryay baik sa nakadala tua-tua baik sa nakahula-hula anak ni raja tuwaro ni raja ate asa raja sa loob na dulat nariyon mungkin ihalo hamuna tutuwa Muro tahu beri kamu isi jangan nak kotor. Jangan beri isi akal kanipisa akal apa budi surina. Ima meropak raja. Sudi disaputi. Hidarulina terida ditautubai. Jelahida hak tu bertukuse. Alami banyak umur dua. Dinong sa taong na marumah tangga somay sa luhunay kagkubako di Haposoni pasaha manirim turman di bata asay mana maturihon dito mo ito manikalorka nanti dia muna muluguli siya pari dia kenawar na gami ala di bata harus siya paso-paso sila narikot di paraguluano sulina sakak na do terlumugi pusat tao Damar na puna ina ng bosaw di dosat tao. Napulan ito ang talibatari. Alan ini kira sa luhuna. Nang sa atin alam istinimak diapin lo mahunaw dia na tutuhunay. Tentu sila kuliah terbicara sa luhuna. Buhay na sa rumah na si Roha. Parpesta. Alan lima yang keurus kalau sebab tenang. Onna urasar puro mulu urus. Alay mulu Roha do. Pabainan pamulaonon ini nomor dari Tuhan tay agiak mah lebuh kemunai lebuh keluarga hamuna baik tu kena humalia itu matomani mereka manadu itu matomani merawakar kesira saluan asaboy di masa dagang wasat Tuhan tay
Unang di mereka udah yurusi, kalau seorang mau urus mereka udah ulang ki. Mau urusi seorang orang nak kaningan, lebih itu horde. Ada roh kami biar melihat Indonesia dahulu. Roh kalau si roh hina, jangan nak hurang. Seorang sehari buat, jangan sedorong naima. Soka dari nama tuai, dia mulai nami botol nami. Asa sahat seluruh yang saat portian di garas, di jalur di berubah tua. Anak petong dia mulai sebor petong. Dia mau doang mau ada tong sari matua. Asal sama di bakar main. Batu gaduh-gaduhna. Asimar wani tuat tari mata. Suaka ari tinggi dalam roh. Anak mabuga baju baru main pai dua. Asal sirala murugurung mana sirala ngai toba. Darana sedari marumut-umut. Nama bola totok marla siroha. Dia anak mengena pehnata. Ini bermusik kami. Laura bahaya pakai kurus. Bayang masalah dia lagu di sini salonnya di.